أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضر جميع إخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ القادر جل قدس السره وإلى حضر زين المهاجر إلى الله أحمد بن نساء سن الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وإلى حضر كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وإلى حضر الشيخ الحبيب بن الحداد وأصولهم وفروئهم ثم إلى حضرة خصوصا صاحب المولد الشيخ المجلل عبد الرحمن الدبائي أن الله يغفر لهم ويرحم بدرجاتهم الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفاهاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض المغارب وبره وبحره خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جدتنا ومشايخنا مشيخنا ومعلمنا أستاذنا وأولادنا وذريتنا خصوصا إلى أرواح مجاهدين في هذه القرية بركة ووصولهم وفروئهم ونسألك اللهم العافية والسلامة والهداية والقضاء حاجتهم في هذا المجلس المبارك جاهل المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي اغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سمع دعانا يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل الله عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل
صل عليه وسلم يا ربي واسكن جنانا الله يا ربي أجرنا من عذابه يا رسول الله يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي هدنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلي كنا مسلمين الله يا الله ربي واكفي كل موت يا رسول الله يا ربي ناقم بالمشفى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء قد عينا شوقا ولطيبة ذنبت عشقا وأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا رقد عيناي سرقا ولطيبة ذرفت عسقا وأتيت إلى حبيبي
فعدا يا قلبك رفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا لروضة سكنت وروحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئت بصبا لرسول الله محبا بالرغد سكنت روحي وجوار الهادي محمد صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله نبي محمد نبي آخر الزمان رحمن باقي ومدي seluruh alam Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita Nabi Muhammad bagai pelita cahayanya di atas cahaya wahai kaum muslimin muslimat sampaikan salawat salam ya Rabbi salli ala rasul Muhammadin sirril ula ya Rabbi salli ala rasul Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin الغر ختما أولا الغر ختما أولا نبي محمد نبي آخر الزمان باقي ومدي seluruh alam Nabi Muhammad mataharinya dunia bersinar negeri sepanjang zaman Nabi Muhammad bagai purnama malam gelap gulita Nabi Muhammad bagai pelita cahayanya di atas cahaya wahai kaum muslimin muslimat sampaikan salawat salam ya Rabbi salli ala rasul Muhammad zaril ula ya Rabbi salli ala rasul Muhammad sirril ula wal anbiya wal mursalin al ghurri ختما أولا الغر ختما أولا الغر ختما أولا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر اللهم صل وما عليه تأخر يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب البائذ الوارث الماره السارب عالم الكائن والبائن والزائن والذاهب يسبح الآفل والماء والطال والغارب ويوحد الناتق والصمد والجامد الذائب يذلب بعدل الساكن يسكن بفضل الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بدع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب خنق مخوات ونعدد ورقا ولحظ جلدا شعرا بنظم معترف متراكب صلى الله عليه ينتفق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريما بسد الخلق بسط كرم والمواهب ينزل في كل لد إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب صلى الله عليه من حاجة فأنيله المطالب ولو أراد الختام كمن الأقدام قد جادوا بالدمع السواكب صلى الله عليه بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وبك من الذنوب ليل هارب لا يسمون بالاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغيائب صلى الله عليه ويعوضون قد فازوا بالمطلوب صلى الله عليه ولم يضحد من القوم وهو خائف لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى بملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم النور قبل يخلط من الدين اللازم وقد فاخر ولا الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قيل هو آدم قال آدم به ينيل على المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خلفه من الأهل والأقارب صلى الله قيل عليه إبراهيم عليه قال إبراهيم السلام تقوم هجدوا على بدل الأسنام والكواكب قيل هو موسى عليه قال السلام موسى ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب صلى الله عليه قيل وعيسى عليه السلام يبشر به وبين نبوتك الحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته غلة الوقار وتوجده بتيجان المحبة والافتقار صلى الله عليه ونشرت على رأسنا الصائب قال ونبينا تخرج من ليل الغالب يموت أبوه وأمه ويكفل جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه يبعث من تهامة بين يدي القيامة في وجهه علامة تظل الغمامة صلى الله عليه سهائب رجل جبين الليل الذوائب أنفي الأنفيب من يلفى من الخاجب سمع يسمع صر القلم صر إلى السبع اتباع الثاقب قبل من البعير فازال ما اشتكاه من المحان والنوائب
آمن بالطب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين هزين النادب يده ظهر بقرضها في المطعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن الحدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم ويصمت ولا يجاوب أرفع إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله وبعده لراقب في موكب من الملائكة يفوق على سير المواكب وإذا ارتقى عن الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قوب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه مرضه من العرش قبل يبرد الفرش وقدنا جميع المآرب إذا شربت تربة طيبة منه بأشرف قلب سل الأرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على من أنا صالح كوبابان بدن مؤمن أنود سريعان أنده اللسان halus ngendikane kapindho mulya ageng ing wong tuwa sallu ala nabi Muhammad alamate ana soleku papa bandane mukmin aku desari'an kaldihin lisane alusan dikane kabindho mulya ageng Ewang tuane Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi'a Syadi wa daramin Adbad yajirat al-alamin Ya Uhayl al-jud wal-karam Kabing dalu ase Enggo jacile-jile uga marang sedulur Gawe becik Kabing dalu ase ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik Kaping dalu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik Kaping telu asih sing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik Kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngeluhane kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngeluhane Ya Rasulullah salamun alaik Allah Ya Rafi'a Syahadi wa daramin Adfat yajirat al-alamin Ya Uhayl al-jud wal karam Oi ko saking ulama awe pitutun lemate bocah
kang dadi jujur. Ikut saking ulama awe pitutur alamate bocah gawe jujur. Ikut saking ulama awe pitutur alamate bocah kang dadi jujur. Ikut saking ulama awe pitutur alamate bocah gawe jujur. Moga-moga kita bisa ngelampahi dunia akhirat ketemu bilai. Moga-moga kita bisa ngelampahi dunia akhirat ketemu bilai. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syati wa daradi عذبت يجي رات العالم يا أهيل الجود والكرم kabing dalo asing uga marang sedulur gawe becik. Kabing telu asing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Telu asing ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik. Kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngerurane. Kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang kawulane. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syati wa darami عذبت يجي رد العالم يا أهيل الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم يشرف المناصب والمراتب. أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والعارف صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب. صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما صلى الله ونسبه عليه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوات الله تغشى أشرف رسل الأضعيف وتعمون آل جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبايب بك يا خير الحبايب سعد علينا الله الله من كل جانب يا رسول الله لنا بشرى بسعد جاءنا من خير وهيب مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبايب بك يا خير الحبايب اللهم صل على محمد بالمشارق والمغاني مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبايب بك يا خير الحبايب يا شريف الأسل نودنا بك في كل النواحي يا رسول الله أنت ملجأ كل عاصي أنت مأوى كل تائب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبايب مرحبا يا مرحبا الله الله يا رسول الله
المناكب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب مرحبا بك من أهل المشارق مرحبا ولربي حمدا جلا يصيح حسين مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب مرحبا 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 أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب مرحبا مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الأول عن بحر العلم التافه ولسان القرآن الناتج أو حديث علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل يلقى آدم ألف يوم يسبح ذلك النور تسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم ودعا ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأحبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين كتب به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقل من الأسلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبويهما ولم يلتقيا على انسفاء قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني بالتوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات به فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة سلطانه بالشام يقص سعرا ويتسر على ويستتيه يكون خير الأنبياء أمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل الشرف يصفون في صلاتهم كصفوفهم في القتال قلوبهم وصاحبهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء الله يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يعدون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يعدون بذنوبهم وخطايا الله فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولد الهدى فالكائنات ضياء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وفم الزمان تبسم والثناء الروح والملأ والملائك حوله للدين والدنيا به بشرى يوم يتيه على الزمان يوم يتيه على الزمان أباه ومساء محمد اللهم صل عليه والضوء بك بشر الله السماء فزينت وتطوعت مسكا بك الغبراء يا من له الأحلاك ماتا والأولى يا من له الأخلاق ماتا والأولى منها وما يتعشاك الكبراء زالتك بالخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولى الكرماء أوتيت فضلا لا يعطى لمرسلين والله يعطي كيف يشاء بك بشر الله السماء فزينت وتطوعت اسمك بك الغبراء خير البرية خير البرية نظرا إلي خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي
نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية يا بغر فضلي وتاج عدلي يا بغر فضلي وتاج عدلي جدلي بوصل وسيلي قبل المنية جدلي بوصل يسيري قبل المنية غير البرية نظر إلي غير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية صلاة ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي يا سيدي أبوعتي يا غني يا سيدي قبل المنية غير البرية نظر إلي غير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية أسعد الأيام يوم جاء فيه محمد يا معنا ساعة ونداء الحق ردا فاشد الدمر وغرت أسعد الأيام فاشد الدهر وغرت أسعد الأيام أسعد الأيام يوم جاء به محمد اللهم صل عليه وعلى الناس واحد ونداء الحق ردت فاشد الدهر وغرت أسعد الأيام فاشد الدهر وغرت أسعد الأيام يا أنا والناس فوضى بعضهم يظلم بعضا فأقام الحق فرضا حقق العدل وأرضى جاءنا والناس فوضى بعضهم ببعض بعضا وأقاموا الحق فرضا حقق العدل وأرضى وشد الدمر وغرت أسعد الأيام وشد الدهر وغرت أسعد الأيام أسعد الأيام يوم جاءنا به محمد مع الناس واحد ونداء الحق ردت فشد الدهر وغرت أسعد الأيام فشد الدهر وغرت أسعد الأيام كلما نادى المنادي أوحد في الركب العادي وانشد بران شادي فاعل خير العباد كلما نادى المنادي أوحد
الأيام يوم جاءنا به محمد يا عنا الزواحة ونداء الحق ردا فشدد الرب أسعد الأيام فشدد الرب أسعد الأيام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش وضربا واستبشارا ازداد القرسي هيبة وقارا وامتلت السماوات انوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل ترى أنواع من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه. صلوا على النبي محمد. الصلاة على النبي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرارا قد تجدى. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فزار اليمن غرا واستبيعوا بجماله فقفي الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بساعة مستمر ليس يغفل حيث أوتينا ضاء جمع الفقر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلرب
الوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله، أهلا مرحبا بك، إنا بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا يا ذا الوزين. مرحبا وبجاهه يا إلهي، مرحبا جود وبله قال مقصود. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا يا ذا الوزين. واهدنا نهج سبيلي، كي بنا سعد ونرشد. ربي بجرنا بجاي الله الله، يجي خير مقعد. مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الغزين، مرحبا وسلم الله الله. مرحبا يا خير داعي، وصلاة الله شرف رسل محمد، وسلام مستمر كل ليل يتجدد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ودعا لله داع. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جاد الحسين، مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جاد الحسين، مرحبا مرحبا. رضانا سادي حسني، ورضانا سادي حسني، دائما من كل دائما. مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين، جاد الحسين، مرحبا مرحبا. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام
الهادي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله برغد الهادي محمد ربي فاجعل مجتمعنا يا الله حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله برغد الهادي محمد وكريم الأرواح منا يا الله خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله برغد الهادي محمد يا وبليه المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد. ولد صلى الله عليه وسلم محتونا بيد العناية مقخولا بكهل الهداية أشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في أرض بعد من بكى من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بهمود نار فاس سقوط الشرفات ورميت الشياطين من السماء بشهوب المهركات رجا كل جبار من الجن وهو بصلب سلطني ذيل الخاتي لما تلعك من سناء النور الساتي أشرق من بهائه الضياء اللامي حتى وردوا على المراتي اللهم وما عسى أن يقال فيما وصف القرآن عن بضع في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيا على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده القلوب سرورا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا بترة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عنه لك مقالي أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال وبك استنار الكون يا أعلم الهدى في النور والإنعام والإفضال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكمالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا كريمنا وظهرنا ومصطفى لنا محمد وسلم على صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالة الكريم وعلي عظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت لمسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله أصحاب سالكين على منهج القويم اجعلنا من خيرات أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في سمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحينا متمسكين بسنته وطاعته وامتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها
اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا أنه قدرسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه ما كان معنا في السنة الماضية إخوان معهم الغضاء أن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائمك من الذاكرين وحنا بطاعتك مشكورين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا ندبو بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولوالدنا وذريتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجات اكت حاجاتي اقضي حاجتي بارك برحمتك يا رحمن وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة الحمد لله رب العالمين صراط الذين رب اغفر لي Alhamdulillah telah kita bersama membaca Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembukaan pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan wasilah pembacaan Maulid tersebut akan menambah keberkahan khususnya warga Masjid At-Taqwa Kelurahan Projot ini. Amin amin ya rabbal alamin. Makadan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada penceramah Al-Habib Hamid bin Saleh Al-Atos yang kami muliakan, kepada para alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Lurah yang kami hormati, serta segenap kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai,
saya akan membacakan susunan peringatan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid At-Taqwa Proco tahun 2023. Pertama, pembukaan. Kedua, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Tiga, sambutan-sambutan. Keempat, uraian Maulud Nabi. Kelima, dilanjutkan doa penutup. Dan terakhir adalah ramah tamah atau sarasehan. Menginjak acara pertama, marilah bersama-sama kita buka dengan ucapan basmalah. Terima kasih pada hadirin semuanya. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Muhammad Atok Wahari. Kepadanya dipersilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين
وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Al-Toqwahari, baik yang membaca ataupun yang mendengarkan Al-Quran, sama-sama mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama kepada panitia penyelenggara, kepada yang terhormat Ibu Hajah Farida dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil amma ba'du. Kepada yang terhormat, pertama-tama Al-Mukarram Al-Habib Hamid bin Soleh Al-Atos yang kami ikuti fatwa-fatwanya. Kedua, kepada Ustadz Novel Basalamah yang juga kami ikuti fatwa-fatwanya. Ketiga, Bapak Kepala Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal atau yang mewakili. Ketiga, para alim sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat di lingkungan Kelurahan Procot. Keempat, pengurus takmir Masjid At-Taqwa. Kelima, segenap panitia pengajian ibu-ibu sebagai penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid At-Taqwa. Bapak-bapak, ibu-ibu muslimin dan muslimat jemaah pengajian Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbahagia.
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi berbagai kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, yang semoga kita selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang menjadi suri tauladan dalam hidup kita sehari-hari. Semoga kita selalu sebagai umat yang selalu mencintainya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di akhir yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, kami selaku ketua panitia dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada jamaah atas kehadirannya dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini dengan penuh semangat dan ikhlas menghadirinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala sesuai kebaikannya. Amin. Dan kedua, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama para donatur yang telah memberikan sumbangan dengan ikhlas berupa bentuk material, pikiran maupun spiritual. Semoga amal baik yang telah diberikan demi terselenggaranya acara malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya, baik berupa pahala maupun rezeki yang semakin berkah. Ketiga, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia, ibu-ibu yang telah bekerja keras dan berjuang secara gigih dengan sukarela menyempatkan waktunya berupaya untuk demi terselenggaranya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Semoga perjuangan yang sukarela, ikhlas dari panitia, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya. Keempat, kami dari panitia hanya berharap kepada jamaah bahwa nanti apa yang akan disampaikan oleh pembicara Al-Mukarram Al-Habib Hamid bin Soleh Al-Atas serta Ustadz Novel Basalamah tentang uraian hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dapat didengarkan dan dipahami sehingga mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai muslim yang taat. Kelima, kami dari panitia dalam penyelenggaraan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini masih banyak kekurangan. Karena itu kami mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang pada malam ini hadir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia yaitu Ibu Hajah Faridah yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua Takmir Masjid At-Taqwa kepada Bapak Sudir SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Amma ba'd. Al-Mukarram Habib Hamid bin Soleh Al-Atos yang saya hormati, sekaligus saya ikuti fatwa-fatwanya, yang saya hormati Al-Ustadz Muhammad Atok Hawari. Ini termasuk guru kita di Masjid At-Taqwa ini yang tadi membaca Al-Quran. Bagus nggih? Alhamdulillah, ini guru kita masih muda tapi kaya ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk santri yang bisa menerapkan ilmunya dengan baik, amin. Yang saya hormati kepada beliau Pak Lurah, segenap perangkatnya. Sudah hadir belum ya? Kelihatannya belum ya, belum hadir. Yang saya hormati, dan kepada Ketua RT 4 beliau Pak Imam, dan Ketua RT 5 beliau Pak Margono, RW 2 Kelurahan Pocot yang saya hormati, sepuh bini sepuh di lingkungan Masjid At-Taqwa RT 4, RT 5, RW 2 dan sekitarnya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati, pengurus takmir yang saya hormati, dan bapak-bapak ibu muslimin muslimat, alhamdulillah yang telah dimudahkan, diringankan kakinya untuk melangkah di halaman Masjid At-Taqwa ini. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Yang berbahagia sekaligus saya hormati. Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan nikmatnya, terutama sampai malam hari ini kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, dan mudah-mudahan dikuatkan iman dan Islamnya, akan semakin kuat kita untuk beribadah kepada Allah, dan akan semakin melekat waktu-waktu wajib kita dengan diri kita untuk bisa dilaksanakan dengan ikhlas dan baik, amin. Salawat serta salam tetap kami aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selaku umat beliau insya Allah di yaumul kiamah akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari Ketua Takmir Masjid At-Taqwa pertama menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, yang tidak ternilai harganya pada ibu-ibu yang semangatnya luar biasa. Saya namakan ibu-ibu hebat, ibu-ibu luar biasa dalam rangka persiapan Maulid Nabi siang malam, dengan pamit di rumah keluar yang tidak biasa keluar,
tapi alhamdulillah bisa sukses seperti ini. Amin. Mudah-mudahan perjuangan ibu-ibu tetap semangat dan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Luar biasa. Dan saya selaku pengurus takmir berharap bahwa peringatan Maulid Nabi ini adalah satu momen yang sangat baik, yang perlu dipelihara, yang perlu kita langgengkan. Kenapa? Dengan memperingati kita akan selalu ingat. Dan mudah-mudahan sebagai umat yang benar-benar mencintai nabinya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berharap kita sebaliknya akan dicintai oleh beliau. Kalau sudah dicintai, insya Allah syafaat kita akan mudah untuk mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kami tidak perlu lama Bapak Ibu, karena kami lebih mengutamakan bagaimana nanti tausiah atau urian hikmah yang akan disampaikan beliau dari Habib Hamid bin Soleh Al-Atos, yang mudah-mudahan akan menambahkan banyak ilmu kepada kita. Yang terakhir, kami dari pengurus takmir hanya bisa menyampaikan tadi terima kasih, dan mudah-mudahan diteruskan kelanggengan kegiatan ini. Dan yang mudah-mudahan yang paling penting adalah bagaimana kita untuk tetap semangat, untuk selalu mencintai pada nabinya, dan untuk selalu senang bersolawat. Diawali sudah dibacakan Maulid Nabi, yang mudah-mudahan hari ini, malam ini, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mendapatkan berkah dari Allah, benar-benar menjadi umat yang terkategori mencintai Nabi dan Rasulnya, dan benar-benar akan mendapatkan satu pertolongan atau satu kecintaan kita kepada Nabi, dan Nabi mencintai kita. Insya Allah yang namanya kita berusaha apa saja kita lakukan, yang penting itu tidak termasuk hal-hal melanggar hukum agama. Insya Allah peringatan Maulid itu bukan bid'ah Bapak Ibu, bukan. Itu adalah suatu yang harus kita kerjakan sebagai umatnya untuk mencintai Rasul dan mencintai Nabi dan Rasulnya. Jadi jangan ragu bahwa ini adalah satu kegiatan yang baik. Kalaupun ada, ya monggo saja, itu adalah pemahaman mereka. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan acara malam hari ini bisa berjalan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Bapak Sudir SPD yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemberian santunan kepada anak yatim. Anak-anak yang Ibu sebutkan namanya, mohon untuk hadir ke muka yang ada di sana. Yang pertama, Bagus, putra almarhum Bapak Rasito. 2, Mbak Debi, putra almarhum Bapak Imam. Yang ketiga, Mbak Sofi, putri Ibu Ijah dari Tiara. 4, Mbak Bella,
putri almarhum Bapak Ratisno. Ada Mbak Bella. Yang kelima Mbak Lutfi, putri almarhum Bapak Ratisno. 6 Navedja, putri Ibu Novi. Jakira, putri Ibu Novi. Muhammad Zidan, putra Ibu Novi. Kepada anak-anak yang Ibu sebutkan untuk hadir di depan. 9 Ayu Nirmala, putri almarhum Ibu Tarisik. Aam, putri almarhum Ibu Tarisik. Eko, cucu Bu Sahnan. Kesya, putri almarhum Bapak Komar. Hasna, putri almarhum Bapak Komar. Zidan, putra almarhum Bapak Darmanto. Terakhir Nesya, putri Ibu Tanjung. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Farida dan Bapak Sudir, mohon untuk memberikan santunannya.
صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Sedatanipun para habaib, para kiai, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Melki Firdaus, kemudian para asatid, pengurus masjid dari berbagai jajarannya, pejabat pemerintah dari berbagai tingkatannya, ketua panitia semuanya, kemudian ashabul dufuf, rebana, hadirin hadirat ingkang sedantenipun rawuh, mudah-mudahan kita sedanten diparingi panjang umur, sehat walafiat, rizkine lancar, halal barokah, putra putri kula panjenengan sami dados putra putri ingkang soleh solehah, sedantenipun dalu menika ingkang nggadahi hajat, mudah-mudahan hajat-hajatipun dikabulkan oleh Allah, cita-cita kita disukseskan oleh Allah. Dalu menika ingkang lagi pada sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Sing sehat-sehat dijauhkan dari berbagai penyakit. Sedantenipun jenengan medal saking griya lenggah memperingati Maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan bekto dosa kata, bekto kesalahan kata, dosane kesalahane kabeh dipangampura dening Allah, diganti ganjaran dening Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkang lagi pada dua utang, mudah-mudahan saged nyaur kabeh. Kita sedanten dalu menika mudah-mudahan didadosaken tiang-tiang ingkang saged istiqomah, istiqomah ngaji, istiqomah ibadah, istiqomah didik lare, istiqomah luruh rizki ingkang halal, terus saged istiqomah sampai angsal husnul khotimah, amin ya rabbal. Kula mboten badhe kathah-kathah, sekedhik mawon mungkin sak sampune kula badhe dateng pembicara Al-Habib Hamid Al-Attas. Mari kita dengarkan sarang-sarang niki. Kula mengawali mawon sekedhik, mudah-mudahan sing kula sampaikan mungkin manfaat kangge ibu-ibu lan bapak-bapak lan hadirin hadirat ingkang mulya sedanten. Bu, Pak, dalu menika jenengan medal saking griya lenggah tujuane Maulid Kanjeng
sebutan ya Aba Muhammad, wahai ayah. Nabi Adam bingung, Nabi Adam lingak-lingung. Loh, biasanya Gusti Allah ngundang ulang dengan sebutan nama Adam, tapi kali ini Allah memanggil saya dengan sebutan nama wahai ayahnya Muhammad. Nabi Adam memberanikan diri bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, lima samaitani Aba Muhammad, ya Allah. Ya Allah, kenapa engkau memanggil aku dengan sebutan wahai ayahnya Muhammad? Biasanya engkau memanggil aku dengan sebutan wahai Adam, tapi kali ini engkau memanggil namaku dengan wahai ayahnya Muhammad. Ketika Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, lima samaitani Aba Muhammad, kenapa engkau memanggil aku dengan sebutan wahai ayahnya Muhammad? Spontanitas Allah menyuruh Nabi Adam, ya Adam, irfa' ra'sak ya Adam, wahai Adam, angkat kepalamu wahai Adam. Ketika Nabi Adam mengangkat kepalanya, Nabi Adam di sana pandangannya tembus ke langit, tembus ke Sidratul Muntaha, tembus ke Arsy. Nabi Adam di atas melihat ada pancaran cahaya yang begitu indah. Nabi Adam melihat ada pancaran cahaya yang begitu hebat, bang, begitu dahsyat. Nabi Adam melihat ada cahaya itu. Nabi Adam bertanya, ya Allah, mahadza nur, ya Allah. Ya Allah, itu cahaya yang hebat, cahaya yang dahsyat, cahaya yang indah yang saya lihat, itu cahaya apa ya Allah? Ketika Nabi Adam bertanya, ya Allah, mahadza nur, ya Allah, itu cahaya yang indah, cahaya yang hebat, cahaya yang dahsyat, itu cahaya apa ya Allah? Allah spontanitas mengatakan, spontanitas Allah menjawab, hadzan nur nabiyyi wa habibi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cahaya kekasihku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kunu min dzurriyyatik, nanti bakal wujud di akhir zaman sebagai keturunanmu wahai Adam. Ya Allah, Nabi Adam esih tinggal urip nang alam surga, urip nang alam pundi, tapi sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keagungan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum alam semesta ini, jauh sebelum bumi ini diciptakan, jauh sebelum Allah menciptakan yang lain-lain, Allah sudah menciptakan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir untuk mengakhiri pembicaraan kita, supaya kita benar-benar ngikuti ajaran Rasulullah dan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam tinggalnya di mana, Bu, tadi? Tinggalnya di mana? Di surga. Surga enak apa enggak? Surga nikmat apa enggak? Surga indah apa enggak? Surga indah, surga nikmat, surga menakjubkan. Semuanya yang di sini kepengin masuk surga apa enggak? Mudah-mudahan min ahlil jannah, min ahlil jannah, amin ya rabbal. Nabi Adam tinggal di surga nikmat, indah, luar biasa. Mau apa saja ada, mau kendaraan ada, mau perhiasan ada, mau makan apa saja ada, dilayani oleh para malaikat. Tapi Nabi Adam hidup di alam surga sendirian. Nabi Adam hidup di surga apa? Sendirian. Coba bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan urip nang umah sing gede, nang umah sing apa? Urip dewekan, apa bae anak dilayani dening pembantune pirang-pirang. Gini apa mboten? Pan kendaraan anak, pan perhiasan anak, pan mangan apa bae anak, tapi uripe apa mau? Sumpek napa mboten? Allah tahu apa yang ada di dalam hati Nabi Adam alaihis. Nabi Adam menginginkan seorang teman. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala suatu saat menidurkan Nabi Adam alaihis. Ketika Nabi Adam sedang tidur, diambil tulang rusuk Nabi Adam, diciptakan Sayyidatuna Hawa, Siti. Ketika Nabi Siti Hawa sudah diciptakan, sudah berbentuk manusia, begitu indah para Sayyidatuna Hawa, begitu cantik Sayyidatuna Hawa. Ketika Nabi Adam bangun dari tidurnya, Nabi Adam melihat ke kanan, ada Siti Hawa. Ada Siti apa? Bergetar tangan Nabi Adam ingin menyentuh kulit Siti Hawa. Ketika tangannya Nabi Adam hendak saja menyentuh Siti Hawa,
Allah berfirman, "Ihdhar ya Adam," hati-hati Adam. Apa? Itu bukan belum halal Adam, kata Allah. Nabi Adam bertanya, "Ya Allah, aku kepengen ke Siti Hawa dadi ndakene aku supaya dadi dados gadahe kula." Jare Gusti Allah, "Bisa, ini memang Siti Hawa diciptakan untuk engkau wahai Adam." Terus Nabi Adam takon, "Lah bisane pan nyekel ora oli, pan dimek ora oli ya Allah?" Kudune kawin Adam. Kudune apa? Kudune kawin. Nabi Adam mau, "Ari kaya kowe saiki aku pan kawin ya Allah." Pan apa? Mulane ayo sing lagi pemuda-pemuda diberesi, sing lagi isi pada pacaran wis pirang tahun kudu nikah. Aja mung gini apa mboten pacaran tok, kadang-kadang pacaran wis 3 tahun 5 tahun wis entong duit pirang-pirang jebule. Naudzubillah. Kita doakan pemuda-pemudi kita, mudah-mudahan pada malam hari ini yang masih pacaran dan tidak secepatnya menikah, mudah-mudahan cepat putus. Yang masih maksiat, mudah-mudahan cepat putus. Iya, cepat menikah supaya halal, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam bertanya, "Ya Allah, aku ingin ini." Kata Allah, "Kudune kawin." Kedahe napa? Nabi Adam, "Ya, aku pan kawin." Jare Gusti Allah, "Kawin ana mahare Adam." Kawin enten napa neh? Enten mahare. Nabi Adam tanya, "Maharnya apa ya Allah supaya saya bisa mengawini ini Siti Hawa?" Apa kata Allah? "Antusolliya ala habibi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hendaknya engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marrat, 3 kali sebagai maharmu Adam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pengen hidupnya bahagia, pengen hidupnya senang, sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa lebih memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah belum diciptakan jasadnya di alam dunia, Nabi Adam sudah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menyentuh hati kita, lebih memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memupuk rasa cinta di hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kangge kula cekap sementen nyuwun agung pangampunten ingkang kathah bila ada kesalahan dalam berbicara. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Novel Basalamah yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita dapat hidup istiqomah dan meninggal dalam husnul khotimah. Amin. Sambil menunggu Al Habib Hamid, kita perdengarkan lagi sholawat dari Hadroh As Suban Group. Monggo dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli alaihi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Da'at bihi kullul awalimi jahratan, da'at bihi kullul awalimi jahratan, wal kaunu asbaha mushriqan bi kudumihi, wal kaunu asbaha
أصبح مشرقا بقدومي يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى الذي هيبتي جميع خصومي الذي هيبتي جميع خصومي يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى الذي هيبتي جميع وصولي التي هيبتي جميع وصولي يا خير مولود يا نبينا 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 وأذ به كل العوالم جهرة وأذ به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومي والكون أصبح مشرقا بقدومي يا خير مولود يا نبي يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى الذي هيبتي جميع شؤوني الذي هيبتي جميع شؤوني يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا هذا الحبيب المصطفى طه الذي هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوري كل العوالم قد بدت من نوري يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا خير مولود يا نبي يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى الذي هيبتي جميع شؤوني الذي هيبتي جميع شؤوني يا خير مولود
الظلام يا نبيا من كتاب قد جنى عنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فحكام وحبانا بالهدى واستقام فحكام يا نبيا من كتاب قد جنى عنا الظلام يا نبيا من كتاب قد جنى عنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فحكام وحبانا بالهدى واستقام قد أنار وأتانا بالحكام يا سراجا قد أنار وأتانا بالحكام يا نبيا بالكتاب قد جنى عنا الظلام يا نبيا بالكتاب قد جنى عنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فحدا وحبانا بالهدى واستقام فحدا تأمل الأنام ورفعت للإيمان أنقذت الأنام ورفعت للإيمان يا بس ريام والغرب وعكام يا بس ريام والغرب وعكام نبيا من كتاب قد جنى عنا الظلام يا نبيا من كتاب قد جنى عنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فحكام وحبانا بالهدى واستقام فحدا رفقتي صلوا على من على فوق الملا سيدتي صلوا على من على فوق الملا لتنال الوعبان من إله ذي الكرام لتنال الأمان من إله ذي الكرام يا نبي قد جنى عنا الظلام يا نبي بالكتاب قد جنى عنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فحدا وحبانا بالهدى واستقام فحكى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع
يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. Terima kasih. Terima kasih kepada Hadro As-Sakban Group yang telah tampil kedua kalinya. Kini sampailah pada acara yang ditunggu-tunggu, uraian Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Habib Hamid bin Soleh Al-Atos. Nanti dilanjutkan mohon dengan doa dan penutup. Kepada yang terhormat Al-Habib Hamid bin Al-Atos dipersilahkan. الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبواه وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذريته وخصوصا إلى حضرة أهل جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وخصوصا إلى حضرة أهل المكة أهل المدينة أهل الباقية أهل المعلى أهل التريم أهل الزنبل أهل الأخوت أهل الفلسطين وخصوصا إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وجدادنا وجدتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا وإخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح أم الشريف فاطمة سليم حمد خاصة والدي صالح خاصة أختي الشريف زين من صلى الكفاء الكبير محمد جداتي بركات الشريف عبد جبنا وأوصلهم وفرهم شول لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mudah-mudahan sing jawab salame habibe tak tongakaken hajate dikabul kali Gusti Allah. Utange lunas. Mudah-mudahan sing utangi klalen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, sadaqallahul azim. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para kiai, para asatid, sesepuh ini sepuh ingkang tansah kaula muliakan. Wabil khusus dumateng akhinal karim Al-Habib Melki. Kula pan ngundang aran asline mokan sampean ora kenal, kenale Habib Melki.
Sedoyo kemawon wabil khusus sahibul bait Ibu sinten ya, Ibu Haja sinten? Ibu Haja Faridah ingkang tansah kula muliaken sedaya kemawon, mudah-mudahan dipun paringi berkah kali Gusti Allah, amin. Berkah umure, amin. Berkah rezekine, amin. Berkah ilmune, amin. Berkah majelis ta'lime, amin. Berkah acara muludane, amin. Berkah sing pada teka, amin. Ya Rabbal. Ugi dumateng aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa dugi napa mboten? Dugi Kepala Desa ini dugi Lurah pun di lurah. Teng perjalanan awit jam loro awan nganti sabrene urung anjog. Tak tongakaken mudah-mudahan Bapak Kepala Desa saged ngayomi masyarakat Desa Procot dan menjadi sebuah desa yang aman, damai, subur, makmur, gemak, rifah, loh, jinawe, amin Allahumma. Ugi dumateng para panitia, kepada para panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bersusah payah mengadakan acara singkatus mekaten, mudah-mudahan sedaya kemawon panitia niki insyaallah menjang teng akhirat mendapatkan perhatian khusus saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan mudah-mudahan kula sampeyan sedaya sing lenggahan teng tempat mriki sebagai tanda, sebagai bukti bahwa masyarakat Desa Procot cinta demen remen kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Sepindah monggo kula panjenengan sami ngaturaken syukur dumateng Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam punika kita masih mendapatkan kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kula sampeyan sedaya semata-mata kangge ibadah dumateng Gusti. Sebab Allah Subhanahu wa taala niki dateng kula sampeyan sedaya eman luar biasa. Jenengan ngapunten, jenengan niki Allah Subhanahu wa taala membuka pintu tobat nggo wong Procot ketika nang waktu bengi sampai esok isine nglakoni maksiat tok. Ngapunten ya, kadang-kadang wong wadon zaman saiki beda karo wong wadon zaman biyen. Angger wong wadon zaman biyen angger umpamane barisa mlebu kamar yang ngobrol karo bojo, ngobrol karo sing lanang, tetep wong wadon ngobrol karo sing lanang mesti oleh ganjar. Angger saiki kan ora, wong wadon mlebu maring kamar ya wis disibuknane nang HP tok. HP nggih ya, kadang lanange madhepe ngulon, wadone madhepe ngetan. Engko angger dilongok HP-ne, wis longok-longok panapa. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Kira-kira dosa napa mboten? Dosa nggih. Mripate kula sampeyan sedaya saat niki kathah untuk melakukan satu kemaksiatan, tapi melase Gusti Allah nang waktu esok dibuka pintu tobat, mbok ana wong Procot sing gelem tobat mengakui kesalahane sing waktu bengi sampai subuh niki dilakoni. Esok miki mulai waktu niku muncul srengenge sampai tumeka bengi maning Allah buka pintu tobat. Lamun ana wong Procot tobaté dipangapura kali Gusti. Langkon nang waktu bengi pun Allah Subhanahu wa taala buka pintu tobat. Bukan sampean pada kelalen nang waktu esok sampai tumeka bengi sampean nglakoni maksiat. Mangkane wong Procot ora esuk, ora sore, ora awan, ora beng, mripate miki disibukna nang HP tok, ora tau nggo ningali Al-Qur. Ngene mboten? Pada bene wong lanang ya pada bahaya ya kowe. Potongan mentah kabeh nggih.
Orang gelem maca Quran dolanane HP. Naudzubillah min. Tangi turu ha, panturu ha, adus ha, panadus ha, lagi adus ha. Wong wadon adus HP. Adus selfie ora umum nggih. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan pintu tobat ya Allah diisi wong procot samiya tobat dumateng Gusti. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kabar gembira ngonyong sampean kabeh. Rasulullah menyatakan bismillahirrahmanirrahim, at-taibu minad dzanbi kaman la dzanbalah. Wong sing tobat saking dosane pada be kaya wong ora berbuat dosa. Amin Allahumma ya robbal ya robbal ya robbal. Mudah-mudahan dosane nyong sampean dipangapura nggih kali Gusti Allah nggih. Wong lanang-lanang mudah-mudahan sampean dadi wong sing tobat maring Gusti. Kaping kali sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah Nabi dan Rasul yang kita harapkan syafaatipun fi dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan maulid pada malam kali ini kita semua bersolawat kepada baginda Sayyiduna Muhammad. Mudah-mudahan salam solawat kula sampeyan sedaya dimirengaken kali Gusti, dimirengaken kali Kanjeng, sehingga sepulangnya kita dari tempat ini insyaallah hajat-hajat kula sampeyan sedaya dikabul kali Gusti Allah, wangsul teng griya bekta nur hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Yo sholawatan disit sing rada enak. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad adhadayyi radal alamin ya wayna al-judi wal ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa karani abadayyi radal alamin ya uhayla al-judi wal karami nahnu jiranum bidhal haramil haramil ihsani wal hasani nahnu min qawmin bihi zakanu wa bihi min khawfihim aminu ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syati wal karani afadayyadi radal alamin ya uhayla al-judi wal karani rabbi fa'fa'na bi barakati mu'minal khuzna bi hurmatihim wa afidna fi طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشافي والكرم عفتيدي رب العالمين يا وهيل الجود والكرم. Alhamdulillah. Pak kayane pun ngantuk dereng. Saestu
Habibe kaya radan kesel iya, ngantuk iya, pengine turu. Telat nggih pengajiane nggih. Subuh. Bisa yuga-yuga gue ka subuh. Jagonge wis dicakak nganggo tangan. Gue sampean cara wit gedang gue dicakak nganggo pring nggih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Cerita mawon pun nggih. Wong procot kira-kira pengen oli berkah napa mboten? Saestu sampean muludan pengen oli berkah Gusti, ngaji pengen oli berkah, haji pengen oli berkah, umroh pengen oli, muludan pengen oli. Sebetulnya apa yang dinamakan barokah sampean kudu paham wong procot. Sing ngarane wong berkah iki dudu wong sing sugih dunyane pirang-pirang dudu. Angger wong sugih bolak-balik haji wajar, tapi angger wong melarat bolak-balik haji niku namine barokah. Lah saiki wong melarat mbok mangan belagi kangelan bolak-balik haji niku namine barokah. Satu saat kula tak cerita mawon iki berdasarkan kenyataan ben sampean oleh barokah sing Gusti. Ki angger mana nyong ora weruh ki. Ki sing sebelah kanan katone kupinge tok ketutupan ki ya sih. Tak ngadeg bae ngadeg lah ayo. Kayong penak ngadeg ki ya. Baik. Orang ngantuk ya? Iya wis. Hadirin hadirat rahimakumullah. Satu saat kula niki gadah rencang namine sinten? Ustaz Slamet. Namine sinten? Ustaz Slamet. Angger tak sawang-sawang, ngapunten nggih, tak sawang-sawang wonge wajahe mirip niki sing topian niki. Ki sapa niki sapa? Niki namine sinten? Trisno. Oh iya. Modele kayak Trisno. Ke setelane kayong pentol ke setelane ya. Celana karo kopiahe kayong nyambung dadi siji. Bisa kayak botol pepek. Oh. Halus tapi enak ya. Kayak Patris no. Patakundang pa kayong katon nom sing kene. Patakundang mas kayong sampean sing ngomong tuan nyong ta ora. Hadirin hadirat rahimakumullah, kula gadah rencang namine Ustaz Slamet. Namine sinten? Ustaz Slamet. Ya wajah-wajah miki kayak Patrisno lah ya kowe kurang luwe. Tapi Ustaz Trisno, Ustaz Slamet niki gadai satu kelebihan saking Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan yang sangat-sangat luar biasa. Satu saat kula diundang acara niki kados mekaten acara maulid, begitu kula dugi Ustaz Slamet niki sawe nyambut atas nama Sahibul Maulid. Kula mau donge pengine sing nyambut atas nama Sahibul Maulid donge Habib Melki mau donge sing pas Habib Melki. Habib Melki harus nyambut kan lucu, bisa ngono-ngono kayak Chaplin. Ada apa ya wayangin tuh sarana apa ya? Lupit. Tuh sangon. Habib darani lupit. Dosa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Begitu kula dugi Ustaz Slamet niki lagi nyambut atas nama Sahibul Maulid. Kula dugi kula lenggah. Begitu kula lenggah rencange Ustaz Slamet sanjang kali kula, Bib
Niku Ustaz Slamet hebat luar biasa. Si bisane hebat karena Ustaz Slamet niki hajide pun ping 3. Saya jawab yang namanya ibadah haji ini adalah ibadah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'matak wal muluk. Terus sak piturute kalau ibadah haji niki merupakan ibadah panggilane Gusti Allah. Kalau ibadah panggilan Allah Subhanahu wa taala niki biasanya wong tertentu yang dipanggil oleh Allah. Orang mesti wong sugih, wong melarat pun bisa terjadi bolak-balik lantaran mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu. Kadang-kadang ana naudzubillah min dzalik wong sing sugih, hartane pirang-pirang, umroh bedereng nate sampai nilar dunia. Naudzubillah min. Akhirnya jari rencang Ustaz Slamet menurut jenengan pripun bib, menurut kulo biasa-biasa mawon. Bar gue terus ngomongnya iki nyotor pan marai wong projot ora. Apa maning Patri Senonyong ora pan marai sampean. Sampean katone plonga-plongo tapi mikir. Akhirnya jadi nerencang Ustaz Slamet tapi Habibie tetap kalah Bib. Sih santri ini nyong nanggane ki pentol luwun ki arane Gofur. Arane Gofur. Ki si bujang Bu, bukan sampean pan minat patak lelang ya. Wis tak kancing nakaya pas sopi ora payu-payu asem. Wis tak diskonan apa kok? Gratis ongkir dan sebagainya kayong durung. Mikan juk ndian nyok lalen. Iya sudah selamat tak karuan no. Mikan juk ndi ceritane. Oh iya. Sopi. Anjuki sopi. Nanti pataki joli pitik bela kasih genap. Gofur, Muhammad Gofur. Kayak wong sing lakat dosane kayak arane Muhammad Gofur gue, masya Allah. Ya, mudah-mudahan sampean katone kayak nyongai ke kalah karo kae. Ora tahu rasane, ora tahu apa. Bisane mung nyengir tok jembreng kumis. Hadirin hadirat rahimakumullah bun. Akhirnya begitu sanjang kali kula tapi Habib kalah Bib. Si bisane Ustaz Slamet bojone papat aja krungu. Ben gak ajak krungu, ben wong wadon ora krungu. Ustaz Slamet bojone papat. Begitu kula begitu krungu sing kesinggung siapa? Begitu krungu yen Ustaz Slamet bojone papat kula nyerah. Habibe kalah. Ustadze kalah. Kiyaine kalah. Habib Melki sing seru Habib Melki. Ki kalah apa ora? Oh, kanda bojo papat memang gemiki merupakan amanat sangking Gusti Allah. Jadi sampean kepengina kaya apa? Angger memang durung angsal amanat sing Allah ya angel. Apa maning papat sampean loro beneng abot to nggih. Dadi potongan rai-rai sampean percuma. Wong bojo siji be gering taunen apa maning bojo loro. Bojo siji be plonga-plongo apa maning bojo loro. Sejarah kareka siji be sing penting awet amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah pun begitu selesai acara kula sanjang kali Ustaz Slamet. Ustaz sehat Ustaz alhamdulillah Bib. Kenyong miki krungu informasi sing nang kuping kaya ngenakaken Dad.
Informasi nopo Doro. Terus jenengan niki hajine pun ping 3 nggih Bib. Alhamdulillah kula niki dipun paringi kenikmatan kali Gusti Allah dilalah wong-wong mriki wong sugih angger pan mangkat haji kula sing dikengken ngancani. Oh kados mekaten nggih. Ping telu alhamdulillah gratis Masya Allah luar biasa. Niki sing namine wong barokah. Akhirnya lanjut pembicaraan kula sanjang leres jenengan terus hari maestrine niku sekawan pan moni ora kayong ora kepenak pan moni iya kayong kombokan Patrisno iri ya jadi akhirnya pripun leres nggih Bib alhamdulillah kula diamanati Allah Subhanahu wa taala garwa sekawan istri sekawan bojo papat. Oh kados mekaten nggih. Lanjut pertanyaan. Ngapunten kowe bojo papat ngendho kabeh belih. Artine dua anak kabeh belih. Dijawab nang Ustaz Slamet alhamdulillah Bib kula istri sekawan anak 20 alhamdulillah. Kira-kira Patrisno anak 20 abot beli Patrisno. Jenengan anaknya pira? Sekawan ya, sekawan bisa ya kowe nemen rodal radi lemen. Apa maning anak 20 bisa kayak yuyu mlakune miring temenan. Berat to nggih? Berat. Ki bojo papat anak 20. Kulo sanjang, Ustaz jenengan bojo papat anak 20 anak 20. Kulo anak 20 ya anak semono akeh jenengan genafako niki nggal dinane jenengan kerjaane napa Ustaz? Alhamdulillah Bib. Kulo niki ba'da subuh kulo mucal qiraati lare-lare alit nlateni Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an bisa mendatangkan barokah? Karena setiap harfun ba'dal harfin sahuruf demi sehuruf dalam Al-Quran nurunaken rahmatipun Gusti Allah. Apa maning ketika sampean kabeh gelem mucal Al-Quran luar biasa. Berarti sampean ngenalaken maring kalami Gusti Allah lan ngenalaken mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayarane pinten? Mendingin kipan ganti apa maning ke shootingan Masya Allah. Mau wis tak hormati durung ya mokan gue nyong di shootingnya kupingnya tok ya berat. Yakin dikasakin deg-deg sung gajogan maju ya aslinya wes Mpun Doro. Ya khair. Hadirin hadirat rahimakumullah. Akhirnya kula sanjang. Jare Ustaz Slamet jenengan niki mucal Quran ngapunten. Gajiane bulanan, mingguan apa harian? Mingguan Bib. Paling-paling miki kemisan. Mung biasanya adate bocah miki angger kemisan ya sing mangkat sacuwil nggih sing mangkat sacuwil nggih model-model iki pada baik ya angger pas pan kemisan ya kayak kadang-kadang ya disuruh sama mangkat dingin mesti ya kowe lan jenengan nggih usaha lintune gadah mboten alhamdulillah Bib. Usaha lintune kula niki dagang cilok, sampean paham cilok? Wong wadon paham beli cilok, weh. Apa? Aji dicolok, kesi pendungan karbit, paham beli cilok. Paham. Sampean paham cilok? Paham beli? Cilok apa cilok? Sing ajine dicolok. Sing dilepet-lepet napa ya karena ya sambel saos warane cilok nyong takon modal pinten dat modal 30.000 Bib
Angger miki laris kabeh dadi duit pirah 50.000. Berarti ana badhe pirah 20.000. Yo saiki diitung, duit 20.000 dibagi bojo 20, bojo 20. Dibagi miki pirah anak 20 bojo 4 berarti pirah 24. Karo Ustaz Slamet siji berarti pirah 20. 20 dibagi 20 oleh pirah Len? Mikir weh, pirah 20 dibagi 20 pira? Sampean ngaji arane ben mikir. Pira liye? Samono ya wis. Kowe guru matematikane mati sih. Nek ya kowe. Paling ora miki duit oleh duit paling ora 700 per wong miki yen ora 700 800. Ini saya bukan bicara tentang banyak atau sedikitnya jumlah uang, tapi yang saya bicarakan di sini adalah barokah. Duit sacuil tapi terkandung barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata setetes bisa jadi selautan niki lamun barokah, angger ora barokah selautan bisa jadi setetes. Duit 20.000 bisa nggo nafakoi anak 20 bojo 4. Sampean sing anake paling loro bojone gring nemen mlaku lendek. Kadang-kadang ana maning sing bojone lemu nemen lanange gring kae boleh kisut. Wis saya kowe nganggone katoke pokek kaya pacul dikatoki ya. Tapi ki Ustaz Slamet anak 20 bojo 4 duit 20.000 di sana tersimpan satu barokah dari Allah. Masya Allah setetes bisa jadi selautan 20.000 bisa nggo nafakoi anak bojo sakmono katahe tur Ustaz Slamet kaya uripe tenang. Karena apa? Atine kuat, anggene iman dumateng Allah, cinta dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Pak, wis ana bayangan wis? Wis ana bayangan barokah wis? Empun weh. Ya aku kayong paling enek ceramah nang kene. Wong lanange budeg kabeh kayong jak ngomong mangap-mangap tok kaya kowe. Tapi untung Bu sampean wong projo duwe lanang budeg sabar mesti. Sampean jengkele kaya apa ngono-ngono mbok ya lanange cengar-cengir tok. Budeg sih ya mending bojone nyong lucu temen. Sing petak dolong Sofi kebuyu bae kae. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pun. Akhirnya kula sanjang kali Ustaz Slamet. Ustaz napa? Kula kepengin kampir teng griyane jenengan, kula penasaran, Pak. Kidunge Ustaz Slamet bojo 4 anak 20 oli duit gantina paling-paling 20.000. Engko jangan-jangan bojone gring taunen nggih. Akhirnya begitu kula sanjang kula badhe kampir Ustaz. Angsal monggo Bib, kula kampir. Begitu kampir kula lenggahan kados niki cuman nganggone rusbang apa surbang ya Bu ya rane ya? Surbang. Oh, rusbang. Paham ya? Paham rusbang paham ya? Pak Trisno paham rusbang ya? Rusbangnya sampean ke sih sing sikile wis ditaleni siji. Terus hadirin hadirat rahimakumullah. Namine napa? Rusbang. Rusbang mejane meja kuna. Wis. Begitu kula niki dipaceti, pacetane warna 4 sing tak pangan nganggone bodin kabeh. Pacetan warna 4 tapi sing digawe bodin kabeh. Sing pertama bodin diparut digoreng jerone pedes sarana apa? Bisa apa lemen ya? Ki nyong ngobrole karo wong kuna sih ya dadine panganan kuna.
Sing nomor loro, botin diparut, dikukus jerona ana gula jawane. Gejos, ya benar gejos. Gejos. Iya digoreng yang ngomong apa sih? Oh dikukus. Ya orang maksudnya penjamin ngantuk apa ora ya kowe. Diparut, digoreng jeroane ana gula jawane arane apa? Sing nomor 3 bodin digodhog terus dirisi tipis-tipis dijajak. Dikelapani arane apa? La ilaha illallah. Aku awit bayi nganti nom samene tembe krungu panganan jolang ki nang kene. Jebule procot panganane lucu-lucu ya. Jolang. Wong e lucu-lucu ke Patrisno, Pak. Nyeni ya, Masya Allah. Jolang. Sing terakhir miki apa ya bodin diparut, dikukus, jerone ana gula jawane tapi ana godhong gedhange arane apa? Oh cetil kayak pinter, cetil. Begitu tak pangan, papat-papate rasane beda kabeh. Pedes, gurih, manis, papate beda kabeh niki rasane. Kula sanjang kali Ustaz Salam Ustaz jenengan bojone hebat. Gawe panganan warna papat bahane pada tapi rasane beda. Ngapunten Pak, jawaban Ustaz Slamet gawe nyong kupinge panas yakin. Siapa? Kowe gambarane bojo papat bib serupa tapi tak sama. Asik. Patrisno langsung kayak gimana ya? Lanjut boleh? Ambenar kita seneng lanjut bae. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wis. Berniku akhirnya sudah selamat sanjang kali kula bib estrine kula badhe nepangaken kali panjenengan. Oh monggo nyong ya penasaran. Ki dipakani bodi terus kira-kira lemu apa gering kan kados niku nggih. Oh begitu metu sing pertama sing ditokaken pinter. Ustaz Slamet sing ditokaken bojo sing nom. Sing ayu gede dhuwur tapi rada ndep wonge kuning rambutnya dawa. Ki gede dhuwur dan ndep kabeh iki ya. Gede dhuwur tapi rada ndep. Wonge ayu lemu Masya Allah. Nyong ningali bojo nome oh hebat iki Ustaz Slamet. Sing nomor 2 metu maning lemu maning. Sing nomor 3 luwih lemu maning. Sing bojo paling tua saking lemune pan metu lawang bekangelane gone. Saking lemune niki. Masya Allah, kula tingali keberkahan sing luar biasa. Tak sawang ki wong apa Vespa nggih. Bon. Barang kula ningali kados mekaten Masya Allah, ki wong luar biasa barokah. Akhirnya kula terinspirasi teng pikirane kula nyong pengen nginep kayak apa? Pengen weruh kelanjutan kehidupannya seorang ustad yang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula sing pan balik ora sida nyong pengen weruh kehidupan galtinane kados pundi. Esuk-esuk ba'da subuh singkat cerita kula jalan-jalan wangsul maring umay Ustaz Slamet jam 6 bojone Ustaz Slamet siji-siji pada nggawa nampan. Ki ngono nggih nampane boleh. Ana boleh. And then yes alhamdulillah arane mangan gratis nggih. Tanpa ongkir kita. Wis Ustaz Slamet bojone nggawa nampan papat siji-siji nggih papat. Ustaz Slamet siji berarti 5. Barang kula mlebet Masya Allah. Ki donge panapa-panan. Kula sanjang Ustaz Slamet. Saat iki badhe nopo nggih dahar, Bib.
Kedahar nggih. Soalnya kula anggar nganggo piring kok ndarani hajatan galdina nggih. Anak 20 bojo papat arep nggo piring kan repot. Akhirnya diringkes sebagai lambang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah manut maring sahabat sekawan, lamun sampean salat jamaah barokah, mangan barokah pun mangan barengan pun jamaah tentune barokah. Mulane para kiai, para ustad niki seneng nemen tatkala mangan dahar sesarengan niki barokah. Mung kadang-kadang wong anggere sing ora biasa ngapunten dijelehi. Mangan barengan ya kae. Memang nyong tahu. Mangan dia ngapunten karo wong tua dia saking geliye jam 1 kas macam maulid. Dagingnya wis entong jendike nyong ditarik-tarik. Asem ya. Ngertine masak kecap apa piye? Jaraku bapak isi jendike nyong. La ilaha illallah. Tahu beli sampean nariki jendike wong ora tahu ya? Ya wes beres. Kan juga dia kelalen. Sarapan. Begitu sarapan niki dijejer niki 5. Jam 6 kurang luwe jam 6 antara jam 6 bocah pada sekolah ngapunten niki kehidupane wong melarat. Ya ngapunten segala sesuatu ini serba kekurangan. Begitu miki selesai bocah pada dus, masya Allah nampan wis dijejer 5. Bocah metu sing kamar mandi buru panganan langsung pada belayu. Ana sing nganggo klambi orang nganggo katok, ana sing nganggo katok orang nganggo klambi. Mangan bareng-bareng tak sawang bocah lemu-lemu kabeh. Mangan senampan 5 tak sawang bocah sehat. Wong sehat kan mangan serba enak kok Bu nggih. Padahal sing ngarane lawuh ge miki gesek sing dawa dhuwur gering ngarane apa? Gesek layur karo tahu cilik-cilik papat jangane ireng keduweng Bu jawangan apa nyong ora paham. Ya wis pokoke kowe mangan luar biasa nikmate tak sawang masya Allah rayakan nganti ana salah siji bocah sing nganggo klambi ora nganggo kathok saking senenge mangan temungkul nganti umbile tiba ning nampan ya. Ngarang ora ngarang ya sampean bari ngrongok natok kena protes sana apa. Bisa protes cuma ya yang protes mainnya sampe takon cerita nang kene paling hadirin hadirat rahimakumullah bun akhirnya kula tingali Ustaz Slamet mangan karo bojo papat ora tukaran tangan ora kanggo tangan Ustaz Slamet cara nunggang motor les tangan ki bojo siji dulangi segane sing siji dulangi geseke sing siji dulangi tahune sing siji njukutaken jangane modal jembreng cangkem dok Ustaz Slamet menamene padam lebu coba wong procot bojo loro besar bojo papat pangan bareng ki piring maringe rai patak-patakan. Iya bener tahu oh ya wah ya. Ora piringnya tok pancine tumplek di dalan nang sirahe. Hadirin hadirat rahimakumullah wis akhirnya begitu kula ningali keberkahan yang nyata yang timbul dari seorang ustad kula niki tanglet ya ustad kula tingali kula sing donge ora pan nginep dadi nginep kula niki ningali kehidupan sampean niki sederhana tapi luar biasa. Sehingga kula berpikir oh ya kenikmatan rumah tangga niki bukan terletak pada harta benda umah apik isine mewah bukan tapi kenyamanan rumah tangga niki wontene teng atine kula sampean sedoyo ngene mboten coba miki wong wadon nggih wong wadon kira-kira sampean umah apik amba padang terus sampean digoda sing lanang kira-kira sumbek mboten wong wadon woi sumbek mboten susah mboten atine sedih napa mboten sedih ketika sampean atine sedih galau
susah, terus apa maning? Sumpek dan sebagainya. Umah sing amba katone ciut, lampu sing padang katone gini apa beden. Tapi senajan sampean ngapunten, sing mau kaya nyong sing ngomong urip dalam kemelaratan. Lanange gering gembole kesut ya, tapi lanange emane luar biasa. Umah sing miki katone ciut katone umah sing ciut katone amba, lampu sing peteng katone padang. Karena atine tiang wau tenang, segala nikmat luar biasa. Sehingga saya tanya, ya Ustaz, jenengan iki mendapatkan satu keberkahan yang sangat luar biasa. Kuncinya nopo sih dat? Jenengan sampai hebat, nemen sak hebat niku. Akhirnya Ustaz Slamet sanjang kali kula Bib. Ketika kula wangsul saking pondok pesantren, kula niki diwasiati kali kiai kula, ya Slamet. Lamun jenengan mangke wangsul teng griya, jenengan pengen mendapatkan kemanfaatan keberkahan, keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan santri, keberkahan anak, keberkahan bojo, aja nganti keberkahan selamat dunia akhiratnya, aja nganti tinggal 4 perkara. Apa yang pertama? Aja nganti putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, 5 waktu aja nganti tinggal. Laka gunane sampean ngadakaken muludan kados mekaten, rame-rame sampean terbangan hadroh muji maring Kanjeng Nabi, sementara sampean balik maring omah tangane ora tau nggo takbiratul ihram ngadep ing ngarsane Gusti Allah. Padahal niki ketika sampean kabeh wong procot, sampean ngadep ing ngarsane Gusti Allah melaksanakan salat yang 5 waktu, Allahu Akbar, sampean mengagungkan namanya Allah, maka sampean pandi agungaken nang Allah dunia wal akhirah. Ternyata wong sing salat 5 waktu dari waktu ke waktu, dosane sampean dipangapura kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Angger wong wadon yang percaya kiye model kiye. Ya mungkin model kiye model laparane ya. Model jala kebo. Ya sing bisane mantuk-mantuk tok arep omongi kiye kayak wetok. Tapi ora tau nglakon. Wong lanang sing hati-hati sampean. Ya, terus kadang-kadang mikir arep wong wadon tak kula percaya sregep lakoni salat, pengajian. Wong lanang ki sing kadang-kadang rada ndablek. Subuh jam 9. Ana maning sing kayong lagi ongkrongan no. Zuhur mangkate jam 8 esok. Kayong kemaruk nemen nggih. Hadirin hadirat rahimakumullah, dari waktu ke waktu isine pangapurane Gusti. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Subuh maring duhur maring asar maring maghrib maring isya maring subuh, isine namung pengampunan dosa sing Gusti, pengampunan dosa saking Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lantaran sampean dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul anbiya'i wal mursalin wa ummatuhu khairul umam. Yakunu sallallahu alaihi wasallam khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Teng kitab Adiba, Syekh Jalil Abdurrahman Adibai mengatakan semacam itu. Karena Nabi ini kalau sampean sedaya dipilih Nabi yang terbaik, maka sampean kabeh wong procot menjadi satu umat yang terbaik. Walaupun sampean kemiki kadang-kadang sungkan lakoni ibadah, tapi sudah mendapatkan predikat umat yang terbaik, sehingga segala sesuatu ini digampangaken kali Gusti Allah. Coba angger sampean sing orang lakoni salat 5 waktu, kepriben dosane pan entoh, Pak. Sementara adanya salat ini sebagai penghapusan daripada dosa, tapi ketika sampean galdina mripate nggih maksiat, kupinge nggih maksiat, tangane nggih maksiat, sikile nggih maksiat, sementara dari waktu ke waktu sampean kelalen kali Gusti. Naudzubillah min. Ustadz Slamet sesibuk apapun Ustadz Slamet, sesakit apapun Ustadz Slamet, orang tahu tinggal sholat sing 5 waktu, dan sholat niki jamaah. Karena musolai cilik anake 20 bojone Pak, berarti jamaah kebak terus musolai nang anak karo bojo. Lah niki sholat jamaah luar biasa. Mulane sampean masyarakat procot masjid wis apik kaya kiye, aja nganti sampean tinggal sholat jamaah. Ora bisa sholat jamaah masjid, sampean minimale sholat jamaah karo bojone nang omah. Paham? Angger diterangna nyong mantong-mantong ali ndeleng.
nyong ali ceramah temenanan dipendeliki dok. Iya, berarti pertama apa? Salat. Ustadz Slamet kunci sing pertama oroli tinggal perkara sing diwajibakan kali Gusti. Coba Bu sampean mikir, ya, kewajiban salat beda karo wajib liyane. Zakat keterangane lamun mampu. Haji lamun mampu. Puasa lamun mampu walaupun kudu diqadha. Tapi salat niki laka keterangan lamun mampu. Artinya bagaimana? Ketika sampean miki diparingi sehat walafiat, salat wajib karo ngadeg. Ketika sampean ora bisa mampu karo ngadeg salat karo jagung ora bisa turu miring. Madhep kiblat ora bisa, sampean ngatang-ngatang sirai diganjil ngau bantal dadepaken maring arah kiblat. Ora bisa sampean salat bil isyarah, ora bisa ngundang tanggane disolati alias pinter daning. Mulane sampean aja nganti tinggal salat sing 5 waktu. Nomor loro, Ustadz Slamet niki diperintahkan kali kiai ini. Ya Slamet, Anda ini seorang muslim dan bersyahadat niki syahadatnya kali. Yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, penyaksian maring Allah. Nomor lorone wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, penyaksian maring Kanjeng Nabi. Artinya apa? Wajib niki wajib dilakoni. Sunnah pun dijadikan wajib gawa kesampean ben sampean ora tinggal sunnah. Bib loko sunat dadi wajib nggih, maksude sunah tetap sunah tapi digawe wajib gawa ke dewek ben sampean ora tinggal sunah. Karena ketika sampean melaksanakan sunnah ternyata fadilah daripada sunnah niki luar biasa. Contoh setunggal mawon, sampean ketika sholat subuh ada yang namanya qobliyah subuh. Qobliyah subuh suwene sepira sih Pak? Paling-paling 2 menit 3 menit. Tapi ketika kita melihat satu fadilah daripada sholat qobliyah subuh, khairu minad dunya wa ma fiha, besok nang akhirat pan ditimbang luwih antep daripada dunia lan saisine. Kue hebatnya wong Islam dieman nang Gusti Allah lantaran sampean umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane untung Pak, sampean dadi umat Kanjeng Nabi kudu sayang seneng kali Kanjeng Nabi. Dengan cara bagaimana? Aja tinggalkan salat, lisane nyong sampean galdinane niki dibasahi untuk selalu menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara bersolawat maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Slamet rumangsa wong susah, wong melarat, dibebani amanat sak mono akeh, bojo 4, anak 20, lamun piyambake putus hubungan kali Gusti Allah tidak akan mendapatkan satu keberkahan. Tapi karena Ustadz Slamet niki selalu kayak bocah pacaran, angger nyurati nang WA selalu. Orang tahu putus hubungan kali Gusti Allah 5 waktu termasuk sunah sholawat galdinane, maka yang menuntun rezekinya Ustadz Slamet ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan langsung diberi keberkahan oleh Allah sehingga duit 20.000 bisa nggo nafakoi keluarga sing sak mono hebate, sing sak mono gedene. Mulane barokah bisa dicerna nganggo akal. Akal siji cukup siji mesti kosong. Tapi ana siji cukup siji loro obat nyamuk. Amben bro obat nyamuk. Siji cukup siji dadi loro. Kan berarti obat nyamuk kan barokah nggih. Siji dicukup siji dadi loro. Mulane ki anggar nganggo akal kan sampean siji cukup siji mesti kudune entok kok. Ki siji cukup siji malah dadi loro. Ustadz Slamet debatnya luar biasa. Katone sacuil tapi bisa gue pirang-pirang. Mudah-mudahan sampai noli barokah. Amin Allahumma. Sing nomor 3 ternyata tidak kalah pentingnya Ustadz Slamet niki diwanti-wanti kali kiai ini ya Slamet sawise ente taat maring Allah, taat maring Kanjeng Nabi, ajak lalen kon taat maring wong tua. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha fala tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Niki pesane Gusti Allah maring sampean kabeh, Pak. Bukan pesan Rasulullah, tapi ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wong procot nyembah maring Gusti Allah. Wala tusyriku bi syai'a, aja pisan-pisan sampean menyekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana, terusan daripada ayat tersebut kon berbuat apik karo wong tua sing eman, sing santun, sing berakhlak.
Karena apa? Ketika wong tuane sampean bungah atine, Allah nurunaken rahmat. Ketika wong tuane sampean lara atine, Allah nglaknat dateng sampean kabeh. Apa maning wong lanang anda merupakan kewajiban, wajib sewajib-wajibe senajan sampean duwe bojo ayune kaya apa, tetep sampean wajib taat maring wong tua. Sekilas info. Kita tarik ke belakang di zaman Rasulullah. Sampean dia wis paham kabeh. Alqamah salah satu sahabat Rasul sing salate enggal dina karo Kanjeng Nabi, berjuang karo Kanjeng Nabi. Kurang apa, Pak? Salat jamaah kali Kanjeng Nabi, jamaah kali Kanjeng Nabi. Donga sing Kanjeng Nabi donga piyambake ngamini, berjuang dengan Rasulullah. Tapi ketika Alqamah si bujang nemen karo ibune. Cara uripe nang procot, wong procot angger kondangan oli berkat beli. Woi, oli berkat beli takoni. Oli, ya wes. Model budek yang angel yang kudune ngodor. La ilaha illallah. Oli beli. Oli berkat oli. Iya. Alqamah umpamane uripe nang procot daturi walimahan balik cangking berkat. Lagi si bujang berkat, ya Allah, pan mangan Alqamah ora tega ngenteni ibune dibuka. Punjenengan pengine nopo? Wong tua ndeleng endok anak daging anak ki anak. Walaupun pengen daging kaya apa, jukute tempe pelas karo anak kok. Lah engko angger kayong pengin daging nemen, tempene lepet-lepet maring bumbune daging. Berarti apa? Tempe rasa daging. Ki hebate wong tua nang kono, Pak. Saking melase karo anak. Alqamah pun hormati mari wong tuane luar biasa. Satu saat begitu Alqamah tumbuh dewasa wis mulai demen karo bocah wadon. Bocahe ayu, anake wong sugih diparingi jodoh. Sawise jodoh penyakite wong lanang kambuh. Begitu jodoh bojo digawa maring omah. Alias kumpul mantu karo mertua. Angger miki mantu kumpul karo mertua penyakit loro. Bisa terjadi mantu ora cocok karo mertua, anak beli nang kene. Anak beli woi. Wonge teka. Toli anjuk ki sing nganjuk ngene. Kudunge apa kudunge? Ayong pan kabeh tadi ora cocok kabeh. Primen dong sampean. La ilaha illallah. Mantu ora cocok karo mertua akeh. Mertua ora cocok karo mantu ana beli nang kene. Ya Allah, procot panggonane jebule. Mertua ora cocok karo mantu akeh, mantu ora cocok karo mertua. Lah ketika sampean kabeh patrisno, hati-hati ya. Sampean sing mau mendelik banyu kaya wedi asem. Patrisno ki mbokan yen ora wong lanang kabeh ki wong lanang procot. Ketika sampean miki dihadapkan permasalahan keluarga, bojone sampean ora cocok karo ibune sampean, alias mantu ora cocok karo mertua, sampean selaku wong lanang ki sing hati-hati. Ora kena sampean bela bojo terus, bukan nyatane wong tuane sampean sing bener. Ora kena sampean bela di wong tua terus. Terkadang wong tua pun salah paham. Paham? Kenyong senerang nanti keselayaki ya kakayong itu plonga-plonga temen si sampean paham? La ilaha illallah. Nyong nganti kemringet ke ceramah nang kene. Ngapunten nggih, ngapunten. Ki kadang-kadang wong lanang mboten. Ketika sampean saking senenge maring wong tua, taate maring wong tua, bojo disalahna terus. Padahal bojone sampean bener. Ora kena karena apa? Bojo amanate Gusti Allah sing perlu ditanggung jawabi. Lah, kadang ana maning karo sampean seneng maring bojo, sing dialem-alem bojone terus. Apa-apa bojo, apa-apa bojo, apa-apa bojo. Manene panjaluk duit kon jalukan bojone. Naudzubillah min. Anak beli wong lanang kene sing kowe. Ayo, ki sampean jagoro anak beli.
Anak boleh akeh ya kabeh. Hati-hati wong lanang. Demikian juga alqamah. Alqamah ketika si bujang ngapunten umpama uripe nang procot oli berkat dimnekna wong tua dhisit. Begitu duwe bojo saking ayune sugih demene alqamah, ketika oli berkat wis beda maning. Biyen dimeneknane mak ibune, saiki dimeneknane bojone. Nggih. Mokan kon pengin engko wong tua engko dikiye ya, dingai. Mangkane bojone pakrakora. Endog dicukut, daging dicukut, kentang dicukut, bergedel dicukut, tempe dicukut, tahu dicukut, mertuane dingai sok unet tok. Kira-kira janggal beli. Ana beli negara singai gue. Ana laka ya alhamdulillah nyong kayong kerungunan namiki. Kira-kira angger terjadi hal yang semacam itu, wong tua larati napa mboten? Jengkel napa mboten? Lah sampean sing nom-nom maring mertua jaya kowe. Angger sampean sing maring mertua ya kowe kok sampean duwe mantu, ya kowe maning. Ngapunten nggih bahasane hukum karma. Ya anggur sampean maring mertuane galak kok dilale duwe mantu kayak gareng ya. Moni terus wang weng. Esok sore awan bengi. Hati-hati. Lah alqamah nggih kados mekaten. Begitu duwe bojo eman men karo bojone mulai sejen karo wong tuane. Apa yang terjadi ketika alqamah sakit panilar dunia kan ngucapaken kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alqamah boten saged. Laporan sahabat kepada Rasulullah, salah satu sahabat, ya Rasulullah, jenengan niku sahabat jenengan sing namina alqamah sedang sakit niki badhe nilar dunia tapi kan ngucapaken kalimat thayyibah la ilaha illallah boten saged. Jawaban sang kekasih Allah, jawaban orang yang paling cerdas Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung mengucapkan alqamah duwe wong tua beli gada sinten ibune. Kowe alqamah kon njaluk pangapura karo ibune, pasti punya kesalahan yang berat karo ibune. Ternyata bener. Alqamah niki duweni kesalahan ketika ketika miki ibune ngapunten nggih salah paham akhirnya ribut cara mrikine karo bojone. Alqamah bilane bojone ngomong sing ora enak maring ibune sampai ibune lara ati ngucapaken nang atine, demi Allah aku ora ridho banyu susuku sing mlebu maring alqamah. Apa yang terjadi? Seorang sahabat yang mulia berjuang dengan Rasulullah, sholat jamaah dengan Rasulullah, tetapi ketika sang ibu wis mulai lara ati dongakaken sing ora apik bahasane laknat niki laknate diterima kali Allah subhanahu wa ta'ala sebagai peringatan nyong sampean kabeh. Sahabat sak mono hebate ketika panilar dunia durung oli ridhone ibune pan ngucapaken kalimat la ilaha illallah mboten saged, tapi untung hidup zaman Rasulullah akhirnya ibune tundang dinasehati kali Kanjeng Nabi sampai ibune meridhoi kepada alqamah sehingga alqamah mati terselamatkan, mati dalam keadaan husnul khotimah berkat ridhone ibune. Tulung ke bocah sing ngisi gadis-gadis ya, sampean sing ngisi bujang-bujang atau sampean sing sepada duwe bojo, hatta ibune sampean wis meninggal, hatta bapakne sampean wis meninggal, kewajiban sampean tetap ana. Doakan orang tua kita semua mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Amin Allahumma. Sing terakhir jam pira ki ya? Jam sanga ya wis terakhir ki berarti angger terakhir jam 11 ki wis. Ya berarti nglembur nyong ki hitungane nglembur. Buka J nyong lembur, buka J oi. Aku tuh orang njaluk tambah ora. Mu ngarane ngeling natok. Sing terakhir ternyata Ustadz Slamet mendapatkan keberkahan setelah miki taat Allah, cinta Nabi, kemudian taat kepada wong tua, eman maring bojo. Asik luar biasa. Bojo papat acara muludan dipakaiani ijo kabeh. Nganti nyong pesen, "Dah tulung aja liwat ngarepe kandang wedhus."
Maka darani sukat lewat kok dise keboran nggih. Bojo dipakani ijo kabeh papat-papate masyaallah. Kula sanjang tet bisane Ustaz arane belajar adil Bib. Belajar adil. Ya Allah, Ustaz Slamet emane maring bojo luar biasa. Kenapa? Bojo niki wajib dieman karena bojo amanate Allah. Ketika sampean wong lanang, sampean eman maring bojone sampean demi Allah pan digampangaken rezekine nang Gusti Allah. Paham Pak Trisno ya? Dadi bojone njaluk duit, sret dikoleti jukut sing paling gede. Aja jukut dipetani sawen-wen. Mrekecet metune 5.000. Demi Allah angger sampean wong lanang terus eman maring bojone ngapunten sebab emane wong lanang maring wong wadon diatur kali Gusti Allah sing perintah Allah lho. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Lisan dijaga, tangan dijaga. Aja bojo karo sampean setahun budek bojone. Maning-maning kampleng, maning-maning kampleng. Jengkel secuil glempar bojone. La ilaha illallah. Hati-hati ke tangannya sampean sekali nempiling maring wong wadon dilaknat kali Allah. Tempilingan lara, tapi sing luwi lara maning ucapan ora apik ke wong lanang maring wong wadon. Waim. La ilaha illallah. Gak nyami bojone nang ngadepane wong pirang-pirang. Kira-kira wong wadon ada omonge kowe isin beli Bu. Isine wong wadon lara atine wong wadon ditutup pintu rezekine sampeyan nang Gusti Allah. Halo. Kayak kayong pengajian ana dendam. Halo lanange jawab praimu. Engko balik bisa tukaran dawuh. Kayak ngomong-ngomongane Habibe. Ya iya. Tenang wong lanang sampe tak belani, tenang. Kita nyong lagi pesene Gusti Allah wa asiruhunna bil ma'ruf. Hati-hati Habibe sering apa miki mengungkapkan hal-hal yang semacam ini ben wong lanang ki ana perhatian karo wong wadon. Karena wong wadon miki sifatnya kudu diperhatikna, disayang, disanjung nganti umbele mlendung ya. Dalem nang sing plendung isis. Metu plendungan karbit. Aduh, ayong payah. Ya wong wadon sifate kados niku. Mulane jari Kanjeng. Mulane Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wong lanang bergauli bojone sampean dengan pergaulan yang baik. Kenapa? Ternyata wong wadon luwih kesel daripada wong lanang. Bener ble Bu? Sing seru jawabnya bener ble? Madepe mana bisa maring nyong sing marahin pendelik. Ayong taora. Ya bisa ana pengajian Habib di pendelikin nang kene. Bu. Bener ble? Wong wadon karo wong lanang kesel Dik. Bener wong lanang. Bener ble hus. Ki bangsa kluntung takoni kangelan. Bener ble? Bener. Darani kluntung sewoten. Andeken cak ngomong plong-plong. Bisa angel. Ternyata memang nang dindi panggonan wong wadon biasa tukang glendeng, pam glendeng ble. Ngomong dewek. Wae warane glendeng. Warane glen. Apa maning angger lagi kesel wis. Ya ana lanang liwat ngiringane, ki si tuyeng liwat iki. Jarene untung lanang sabar tuyeng-tuyeng apa kon bedemen kae. Wong wadon lagi dugal kono ya wis ya. Lanang ora salah ora apa liwat bae. Kenyam iki tuyeng liwat.
Ayo, ampun. Tapi laka ya wong ngene sing kaya gue laka ya. Akeh lanange kenyami gue akeh. Tau ora sampean. La ilaha illallah. Memang wong wadon ternyata lebih kesel daripada wong. Memang bener. Nyong tak karo sendean kesel. Asli nyong mikir dong harapan mangkat asli. Kayak ngawak ora enak kesel ben. Cuman begitu nyong lagi ngeleleng bayangannya wajah Habib Mel ki plonga-plongo nemen ake melas. Ki mokan kok ganyami mertua anak ibadah nyong berat to nggih. Wis nyong kesel-kesel mbok apa tak paksa ki ajuk meneh. Tapi alhamdulillah nyong nyawang wajah sampean wong lanang-lanang procot sing lucu-lucu nyong dadi sehat. Terutama Patrisno. Dia kayak botol PPO. Kengko sampean berpengajian ki terkenal Patrisno. Ya. Mika juga deh wong wadon pancen luwih kesel daripada wong lanang. Biasa glendang-glendeng kayak gluduk gue biasa. Oh ya aku ya kesel ini itu segala macam. Nyong ya tahu di glendengnya ya aku tahu. Cuman nyong radan mikir, ki jeblut ka. Glendang mau ni kesal apa? Wong paling legol ngarep buri kak. Kesal apa? Ki nyong kesel ki jaga nganti kayak kesel. Mikir nganti pan kedronyokan mono. Mundur maning ah. Mundur maning. Wis pan wis. Ora wis pan wis. Wis acuil maning iki, jalan maning. Mang menit maning insyaallah. Leo. Dianggep payung rusak apa Leo? Lanjut beli ke? Cara aku suka ngomong mandek ngono dadi nyong enak. Wes glendeng begitu glendeng nyong ngomong wadon keselapong paling legol ngarep buri. Oh ternyata bener glendengane bojone kula bengi-bengi kula dijawab langsung kali Gusti Allah. Wis dono Habib jawab Gusti Allah. Habib ngaku nabi boten artine ketika miki bojone nyong glendang ayak kuwi dibeneraken nang Gusti Allah. Dilalae pam ledeng macet telung dina. Barang nyong kas balik kayak iki ceramah kan kesel loh balik maring omah. Dilalae ledenge ngucur metu banyu. Barang metu banyu Masya Allah. Ya aku pantak kubai dewek wis kayung dregdeg nggih. Mendinge nyong lemu kaya bola ora kisut. Ya. Kenggo sing balik tiba ada kisut. Ah, sama. Antar nyong kisut terus sing de. Hadirin rahimakumullah wis. Akhirnya mikir ledeng nyala. Begitu ledeng nyala ngucur nyong bingung. Masya Allah kita tak kumbai nyong dalam keadaan kesel. Orang dikumbai kelingan bojone nyong kayak gluduk. Ngangeng. Wes akhirnya wong lanang ikhtiar nyong mlebu kamar pan buka bojo. Ternyata wong wadon saking kesele turune lali. Begitu pan dibuka ngapunten raine bisa kayak kucing cilik dicengkeweng. Wis nyengir sacuil karo tangannya merekungkung kaya piye. Sampean turune kaya apa sampean? Bojone nyong bae apa maning sampean. Disawang blongo raine melasi nemen nyong ora kono melas. Patakuga wong memang wong lagi kesel kan turune nikmat to Bu nggih. Wis akhire nyong ikhtiar tak gagalna. Dadi nyong gak dadi wong wadon. Ki pakaian sing iki tak ganti nggo dastre bojone nyong. Ki imamah tak ganti nganggo kudung. Nyong belajar dadi wong wadon. Bersihi bangsane piring cangkir klotak-klatek. Sing jam 2 nganti jam 2:30 wis kesele luar biasa. Wis ki pokoke tak pragatna ki nganti pan subuh.
Begitu berangkat ya Allah pan geser iki be ora kuat yakin. Akhirnya nyong berpikir, oh iya bener, ternyata wong wadon katone miki pekerjaan rumah ternyata luwih kesel daripada wong lanang. Ngapunten wong lanang procot, wong wadon miki keseleng awak dadi sehat, tapi keseleng ati dadi penyakit. Paham? Paham woi? Ya ini dijaga lisane ya. Jadi pan ngomongi bojone sampean ya nang jero. Wetenge gede, bokonge gede bisa kayak Semar. Ngarepe wong. Jemelas bojone sampean dihormati, dimuliakan lamun sampean pengen dimuliakaken nang wong wadon. Paham nggih? Lah sing terakhir wong wadon taat maring Allah, taat maring Kanjeng Nabi, taat maring sing lanang bunggih. Bulanange sampean kayak kluntung apa? Ya, kowe wajib ditaati. Karena sehebat-hebatnya ibadah wong wadon tetep angger sering gawe lara atine wong lanang ditolak sampean ganjarane kali Gusti Allah, Bu. Paham, Bu? Paham? Lanange sampean nganti wajah puyuwen. Esuk sore awan bengi dipe ning dalan. Kudan-kudanan, panas kepanasan. Kuping bisa tiengen. Ya, karena dipe terus ya. Ya Allah, gue siapa sih? Gue anak bojo. Nggih Pak nggih, sampean usaha nggih sinten? Gue anak bojo. Mulane ngrana wong wadon sering gawe lara atine sing lanang Allah ora ridho. Nang di panggonan wong wadon miki jagung hata nang pengajian, sampean miki ganjarane diangkat kali Gusti Allah ditolak. Mulane nyong pentakon ibu-ibu mau lagi pan pengajian jaluk izin sing lanang beli sampean jagung kene. Pangkat sareng, alhamdulillah. Lagi sing ora pangkat sareng, wis jaluk izin karo sing lanang boleh. Hati-hati, sampean hati-hati. Katone pan pengajian, ya lanangnya lagi sakit stroke maning. Sampean pan mangkat pengajian lanangnya jaluk nginung. Jaluk nginung. Sampean wis lagi diinteni kancane lanang aya kowe. Sampean tekek sisan tuli wis. Dosa beli. Wong pan pengajian pan nekek sing lanang. Dosa nggih. Hatta sampean angkene jagung pengajian awit awal sampai akhir maca sholawat maca maulid rongokaken cerame kula tetep jagongnya dilaknat kali Gusti Allah. Sing laknat ora Allah tok, Allah melaknat. Malaikat bermiliar-miliar malaikat laknat maring jenengan seluruh makhluk Allah sing ana ning daratan sing ana ning lautan laknat maring wong wadon sing ketika nang waktu bengi gawe lara atine sing lanang. Tulung punggih angger panturu galeng dengiringane sing lanang dilus-elus. Wong dilus-elus karo diria. Apa? Sampean karo ngomong iki, Mas, Masya Allah. Walaupun pokoknya dalam ya Allah. Laka-laka Mas nyong untung duwe lanang sampean. Walaupun kowe dijak ngomong ya kadang-kadang gawe enek. Ya, walaupun sampean mikir gale-gole kowe. Ya, awake wagu. Gede dhuwur ndase cilik. Kayak apa? Kayak Kimo. Ya gue sampean ngomong kayak gue ya. Walaupun sampean kayak Kimos, Pak. Saya gue. Tapi sampean paling ganteng seprocot. Yakin lah sampean bengi-bengi ngalem aya gue tuli lanange kumisen bisa kumisen mencolot. Tibane salah nang batuk maning ya. Wah, ketika sampean nang waktu bengi gawe bunga maring sing lanang, seluruh makhluk Allah dongakaken malaikat dongakaken pengampunan maring sampean kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Mudah-mudahan sampean wong procot dadi wong wadon sing salihah nggih. Pisan maning wong wadon sing salihah ngger panturu awake sing wangi.
Kalak mambune karbit. Kalak mambune karbit. Bu, arepan turu sing wangi ya, wangi. Ki cangkem-cangkem semprot. Bengi-bengi lanange digawe kaget. Nyengir untuk dhuwur ijo. Untung ngisor abang. Jebule dhuwur njelek kangkung, ngisor njelek mengkreng ya. La ilaha illallah. Mulane jare Kanjeng Nabi sunah wong wadon anggere panturu sikatan. Sawise sikatan sampean buruh kapula garap boten. Sing arep dibuka mambune wangi. Kuwe nganggo kuwe. Dadi lanange ngomong ha ha ha. Kan mambune wangi sih ya. Jare lanange dening nyongkon dipangan. Weh nganggo wangi sunah ya. Sunah miki disa apa miki cangkeme diwangi-wangi, kalak diwangi-wangi. Ya mulane miki kan Habib sering ngomong malam Senin malam Jumat kalak dicukur wong lanang. Kalak dicukur apa maning sing biasa udut mambune masyaallah. Ayam ngangkrem sampai mambune. Mending wadone aja kasih ya sampean wong wadon procot dibuka keleke metu tekeke aja kasih. La ilaha illallah. Ya lanang wadone saling hormat menghormati ya miki panturune tangi turune ucapane sikape akhlake insyaallah keluarga sampean akan terbentuk apa yang dinamakan baiti jannati rumahku adalah surgaku. Angger wong wadone lanang wadone taat maring Allah cinta maring Kanjeng Nabi taat maring wong tua eman maring bojo bojone taat maring sing lanang maka sampean pandimen bebungah kali Gusti Allah keturunane sampean kabeh dadi keturunan ingkang saleh lan salihah. Mudah-mudahan acara Maulid pada kali ini yo sampean bareng-bareng metu sing atine dhewek pandang dani pribadi menjadi satu kepribadian yang baik. Lanange dadi wong lanang sing soleh, wadone dadi wong wadon sing salihah. Amin Allahumma amin. Wa la kulli niyatin salihah wa ila hadratil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampun kesupen sampean sedaya dalu punika pada nungakaken saudara-saudara kita yang di Palestina yang saat ini dalam keadaan terdesak. Wong wadone diperkosa, dibunuh, bocah cilik-cilik pun sama. Ya termasuk miki wong lanange dan sebagainya. Sehingga akeh nang kana yatim-yatim. Ya bocah yatim apa cilik-cilik dadi yatim, ibu dadi janda, lanang dadi duda terus karwane nggih. Cuman miki sing dadi perhatian kita orang ya sampean sing dadi wong Islam ora bisa mangkat mana sing penting sampean doa. Karena doa itu merupakan silahul mukminin. Senjatane wong Islam niki donga. Mudah-mudahan dengan kekuatan doane yang sampean setuju Palestina diparingi keberkahan kali Allah Subhanahu wa taala, diangkat dari segala bentuk musibah. Dan mudah-mudahan Israel yang zalim yang lalim dilaknat kali Gusti Allah dan mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم ارحم متى سيدنا احمد. اللهم فرج عن متى سيدنا احمد. اللهم انصر امتي سيدنا احمدين. اللهم انصر امتي سيدنا احمدين. اللهم انصر امتي سيدنا احمدين خصوصا اهل الفلسطين. اللهم استر عيوب امتي سيدنا احمدين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخرسنا يا الله بعينك التي لا تنام واكنفنا يا الله بكنفك الذي لا يضام وارحمنا يا الله بقدرتك علينا ولا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ngapunten panggih Patrisno ngapunten nggih nggo melak-melak nyogasaken jenengan nggih Bu nggih ngapurane mumpung isi depan-depan Habibe njaluk pangapurane njaluk dongane mudah-mudahan Habibe panjang umur sehat walafiat dakwah manfaat nggih. Sing terpenting Habib niki bisa bangun pondok pesantren nyuwun dongane sampean mudah-mudahan pondok pesantrennya cepet dadi amin. Yang ngger sampean dongane iya duite iya nyong luwih seneng tapi yang ngger urung duwe duit ya sing penting dongane. Monggo sampean nglinter sajuil tok maring pedalangan insyaallah wa sampean buru bangunan nggih sing penting doane ben Habib berkah. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Habib Hamid bin Saleh Al Atas tentang tausiahnya yang sangat lucu, bermanfaat bagi kita semua. Bahwa kita semua punya kewajiban pada Allah, diharuskan bersolawat setiap hari, berbakti kepada orang tua. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang setulus-tulusnya, baik ucapan tingkah laku yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.